Machiegni kendo nyakoro mgajwang'ero kamano kuom medo kete mana kaera Mogi TV chenro en migago wadhi mbele gi miyo weche manyien. Sirikand kaunti ma Kiambu ochako chenro mar golo oko taka ma ogeng'o dundu mar pi mochido kaloe kapok kodh El Nino migeno ni biro chwe pacho ka ochakore. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ochiwo masinde mag medo yawo dundu go e bombe madongo ma higni mokalo pi oula osebedo kapong'o sama koth chwe. Kaluwore gi jatij PCA County kare sub county Mathika Alfred Mwikiria, golo oko taka ma odino dundu go biro kelo yot e kalo mar pi maonge obadho kendo geng'o midhiero kod kethruok mwandu e kinde ma koth maduong' ma igeno no koro osechakore moko kuom gwenge ma pacho ka. Hii mitaro si mzuri kwa kumenyesha. Inakuwa mbaya sana juu hata uwezi ekelea kazi bado mifuriko. Watu hukuwa na hard time by the way. Hata kukinyesha hizi gari sijui ama what goes on. Hizi gari zinasimamanga ni kama ziendagi. Huku kunajaa watu ni kama kuna jaanga jam. Wakati kumenyesha hapa stage ya mahali tunafanyia kazi maji inafurika sana. Sasa customer alikuwa na shida ya kuingia kwa gari, lakini sasa tunaona county government inakuja kurekebisha na kufanya hiyo mambo iwe sawa. Sasa unajua hata Kajo hawezi kuwa inakuja kila siku kupigua hiyo mitaro. Kama watu wanaweza kuwa na respect ama wawe na discipline kwa hiyo mitaro, vile umeikuta unaweka takataka yako kwa dustbin. Hata ikiwa ni mawe ama nini unaweka pahali inafaa. Sasa ukiweka kwa mtaro unajua inafungana. Saona? Lakini watu wame